Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihil ulumi wal hikam. Amma ba'. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, baik pun di dalam negara ataupun di luar negara, yang kalun tusawa kalun turi oleh Mr. Alihba nyom Mr. Alihba lun kena merumpak juga dengan Abu Syekh urang kasian. Lun kena ngiang pakai ban wajah dah keturunan dah bangsa payah ne merumpak dengan lun mangat katuri nyo tungku hasbi yang jak leh kaki ada rung dunia nyana perle bek kapegah haba di luar negara kawa kena hai binatang ngat tak pedupat aba tawa kena bek tamu pakai negara bek rele begat jaga. Tapi baik kasih ulama hai PKI, hai Yahudi kah, urai ke Ibu Sukma. Munya kapegah kah keturunan Tunku Sapi, pakan Yahudi kah. Lagi tujuan Yahuda. Watia gecap je ke Yahudi. Keturunan Nabi, bangsa Quraisy, bangsa mulia. Dia ke kafe. Munya hanale kamu agama kasih ulama. Nyan ulama jauh ku berkadu pua wate Nabi karau abe humu karau apa wate ram sekre dengan pu ingat le Nabi hanggebi susu ulama sabang ulama warih Allah soalnya ubah temurka hai kaplat nyan Nabi usin pua kah keluar dalam Islam kau kena kumujib darah gepegah le Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu daman musliman illa misalasin hana hala darah orang Islam hai kaplat kecuali le abah perkara subhanallah kecuali le abah perkara dah menyang perkara watarku lidinihi lagi ka katu biarlah agama ro hai kaplat palis hai musyrik kafir musyrik tentera ada juga. Nyo daji karau lahir. Bu kadu pua. Imam Mahdi karau lahir. Muhammad Nabiah karau lahir. Ino abu kadu pua hai Yahudi hai kafir. Kau kena kamu numpak nyo gelantor ka bertanggung. Atuh Mr. Alihba. 3 kali saya bersumpah demi Allah, taulah nak beranikah kau kena hai Abu Syekh urang kaya. Baik kau buka ada urang azin. Nan Subhanallah. Menyenakah nak berhenagam baik di luar negara. Baik kacau pukul kan dipek bamka. Menyekah nak agam kau rijang kamu nampak ngan Mr. Alihba kena upasilu. Tumpat lun tuan inan harakan berkatu palahi Mr. Alihba golom naku se lam perjuangan mulai si kurung belah 76 nyopat habis rahsia negara. Baik ubena ulama baleng ke khili Nabi hai ya bah nak ingat ke menyekah Abu Syekh ke Tunku Sapi nyot cek subi benar katuri nyan keturunan ke Tunku Syekh Muhammad Gayau yang digaga Padang Diji na rumah Syekh Marmar Abu Abdul Alim beryakin menyekah hilawang kenan guraya Bandung semua nyan keturunan lun Abu Syekh ulun dan guraya tul 86. Oh ludo ni banyak kamu Tunku Syah lun kena ja Olivia. Tuman lun getam le utusuh Yusuf Adam. Karena lun tuan geyudu eno ganyan kadang cahit dengar geyu ngajar. Lun geyu pubuat kana urinyan geyu sumber alih ba maka lun dimat gelaran Mr. Alih di ulun tuan hantam pernah lun buat kitab. Hantam pernah lun buat kitab Arab.
dan kitab Indonesia yang pernah membuat alih ba dan Al-Quran. So yang menentang guna ni kisah. Walaupun ni buat kamanya orang bercau, kah lagi hantu yang kaplat. Ason mereka menyahan kau kata ubat sehingga mengkarat dengan Allah Taala. Nyo kadengar ku kenayat. Bak pun kau ngak kadupa hai ia ba. Hai daja kah daja tentang daja sehingga mutulih badau. Yang kau nyo kenyo Mr. Alihba tengah. Nyo kadengar ayat hai ia ba menyahanjir ke. Nyo bak pun ku mulai bak Fatihah pun. Ila Hazratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihil mutamassikina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman dalam Al-Quran. Hai Yahudi balik. Pega. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyo kamatu barang. Nang kau nyo abusi kau dengan fian nyo abusi orang kaya. Mr. Alihba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nyo kakum kau bat hai anu bajiang kono kau. Ma kung kho ngan ka ku kho bam ka. Ubena ulama kabeh kasih lekah bin aram jadah. Kah anak baju yang dilawang lu tak berala. Na yang biak dagang, na yang biak kling, na yang biak giging. Awak lihat kapai tutung berjumpa kabugah pukai ma ke. Kapai merah kabugah kapai tutung. Nah, hai anak baju yang lawang. Baik kurang aja. Nyo benar katuri. Nah, gekileu rawai anak siwa. Hai anu bajang nyo di dua di sung tu. Dia anu jampu kannya raya anu mata. Nyo ia kayat sejarah Alihba Mr. Alihba di Pasilu. Kena kaja butru punya kasih ulama. Sebab ulama nyan waris Nabi. So mungkin ingat mereka. Pada aku ingat buasan nanti kenyo tungku subi Allah negeri jenaka karena kuasa menyakah be hai aram jadah kena kau merumpak dengan kenyo Mr. Alihba nyaka singa insyaallah ku baca doa ku lake tolong ni bapa menyo ata ke pulang le gure benar katuri gure ke si ke nyan kehinan di gogo Syekh Muhammad Daud Gayo yang gekun nama ganyan gebuat di Labuhan Haji gekirim le Syekh Mdawali unang gerobata gayum kau di nana dua sabah agam sabah hinang yang sabah kabeh jamang inoi pada diji bersat tinggal deh kajiat ke guru nyan pak cik aku Nazaruddin nama tinggal di Sili apa Cut Halim cukup tak yatim. Kamu bahagia. Tinggal di Jakarta. Bak pasal minggu. Wahai adengku cik ti nama. Cuman di Patilo. Nyo katro orangnya Mr. Alihba. Kena merumpak dengan Abu Syik. Mengaku tiji bak anu mata. Baik pegah habai luar negara. Kena hangga Jawa. Kamu merumpak dengan Mr. Alihba. InsyaAllah. Han dipajuh oleh. Liapui. Han dipajuh oleh. Li barang, li bate, kaya dan tumaga dan busau. Sebab masa sabahro kalih sumpah setia. Baik dikabur kula ke ba Allah. Dino kupoh kah? Kadinga ayat. Ayat kudrah, isim kudrah dan ayat Musa. Nya kawa hai Yahudi ku pedua tungkat dan kutubi berilah muka. Kadinga nak ujar bismillah. Ujar bismillah. Ujar bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Az-zaman ta'addada billahi zalaman takabbara Abu Syik kurang ajar kaplat. Dengan siapa takabur dia? Billahi, dengan Allah. Azza Azizanil ladzi ta'addana bi izzatihi walahul izzatu walahul qudratu walahul sultanu walahul kibriyau walahul sultan. Lah kodrat. Ya alhamdulillah, bagus, naik terus. Naik semua. Walahul kibriya. Bagi Allah yang maha besar yang bisa memakai pakaian takbur, tapi bajingan itu kaplat itu memakai. Mampus dia. Ala jami'il khalqi yafalullahu ma yasha'u wa yahkumu lahu ma yurid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Subhana alhamdulillah.